Simisele ukuthi onke amakhansela angayala kwi-conference ebesibize SCCNet ukuthi athathelwe inyathelo eyinqala ngoba phela wakwazi ukubukela phansi amaziko yiwona anominate amakhansela emawadini afika nje umasipala sesuke semawadini so ngaleyo ndlela sibona ukuthi abukela phansi umholi beqembu. Siyayemukela futhi program of action President onobhala wesingi samaqolusi esizosebenzela phekwayo njengamanje ukuthi sihambele onke ama-VD but siyehlukanise ngama-clusters ukuthi kuno-cluster A no-cluster B uzobe une-team leader yawo ne-team leader yonke i-cluster ezobe nomholi wesiyingi ozobe hamba phambili elandela ama-PLC members bese amanye amalunga esiyingi. So nalokho sikwenzela ini na sikwenzela ukuthi uma sesikwenze lo msebenzi seneliseke ukuthi ama-branches ethu ngoba kunaleli gama lesilungu lapho selifika ebaqolisini esasikade singalazi biza ama-branches noma amaziko ethu ngama-bogus. Sifuna ukuvika lelo gama sigcine sinamaziko okuyiwona wona nahloniphekile. Enye into esiyimisele ngayo ukuthi sisupporta umasipala wethu. Umasipala wethu uqhamuke neqhinga lokuthi abhalele uNERSA ngendlela ukuthi imali kagesi yenyuke kakhulu uma uyibuke ebaqolisini. Manje izakhamuzi zasebaqolisini ikhalanga zonke. Sasisibona ukuthi kuhle ukuthi umasipala ubhalele uNERSA ucele ukwehliselwa bacelwa izakhamuzi zasebaqolisini ukwehliselwa imali. So siyakusupporta kakhulu nje-IFP lokho ngoba siyezwelana nabantu abahlwempu.